Enya achi ebiem yedamase se guso ehwe bedwam ewo Adom TV live on DSTV channel 280 Go TV channel 119 ohwe live on so ewo Facebook search for Adom TV YouTube so kwa search for Adom TV monfache akra sakraye ewo Asem dika ebrede ebremunum na kan eye anopa 6:20 bene ye yidi aba sabre eti free na ekwo nyina Asem di kan wie ya na pese mu eto aso anisam yidi se mwate ase sanso ede amunti ene pese yesom yie na ba bia wadru bia no wotu timi nya bre na wo hwe ne ekoso Ghana na watimi so ro ano atom ebia no tini aye ni sei ede amamo no etimu amonam kwan so ekọ adwuma obetimi ahwe live on Facebook and ase YouTube obetimi so akodu office so a obetimi ahwe enso office afa na ofrifi so obetimi ahwe akra ansa na wafrifie o my God na kan ko ne yedie etiamede ne yakosi ensia anopa we de emse besa na akra bi ntem ne ma mo sha ase se wo consensus on potemu a frɛ ye tu bi one amount ebi one response aba ebi one response so aid labor director pato quickly fa me ko ahafo bediako bola kese na esum wonom no na rade Ghana eti bola ya huni hwe ba bia bola no egu na hwe ba bia nipa tete obi na frɛ no boy amane ese ne ekoso wo ahafo bediako wo ahafo mantemu eno no ewo esnafo north mainstream Asem ena meka ne seye Honorable College Dauda me chia one anopen so ho ye e be honorable bi fa chairman yeah deputy sports minister o constituency Asem na meka eti bola ye sum ye ewo ahafo bediako on se ye zumi ede eba no hu ba bia efie na amanfo etitim no ewo nipa le frɛ your boy amane send hu video ni pictures ni e frɛ MC yo wonom MC so me che ono pen oso de wapem o MC no so wapem because honorable ya osebu ahin yo ye MC say krata bi oso otwere e de Ministry of Sanitation honorable Cecilia Abnada pa atena ye watwere krata de ko oso atwere krata miensem mu a so honorable Cecilia Abnada pampo and receive and recognize the class will receive crata because the free chain about zabol away who be any party who TV ni so he be any party o nipa be any party ye sumbola say e de agya hono Asem ni koto Asem ni sika no entimi entu zabol away wa twa crata mpresa according to the MC, what Katam Prensa, and the Abre Honorable Cecilia Abnada Pa, Minister for Sanitation and Water Resources. Mami etimi acknowledge hypocrisy and start akakratero to one amount. Tiyari say come na man 40 afodiako ekomo. Honorable Cecilia Abnada Pa, I refuse the person to Nankai war. So refia ye Kyle. Said DC ni si watcheka ta 3 times na brown na ba bia bola esum na ba bia nipa ete adan ye ho sei tema fo guo de asi ya tom de ama owuo sem na muto nya ya mark mu obia time ade because yade on be kum a efin ene kankan ene be kum saa ena mfa pane bia ho nya agya ne saa cause DCOs MCO on so feel say but why na fam de bia enye yenti no won fa ne sakra nkoka na ka DC so kenya Asem ne ka e ka de se minister kra timi kra enyi wano a etie timi nyi bola ho express kakra ba kankan na eku amanfo no enko fom kankan na etu amanfo no eti enko fom two why na ma ho kwan ese amanfo kra ensi dan wo miam hoda yesum bore ko bore esumoni so yo TV ni so a enye na ne yeto sa bolo de gu onom eye bola entwem kwa bese fisha bese num ekodu cause enye bola na ne yeye why na ma ho kwa ma amanfo ti mesisi one dan ebe besa area honom did you see SMC ye kan wasam so Asem le so ya problem ona bo sisi Abnada Pa to one amount amanfo awu omo te kankan ho
to de obi ade said o de buy ho na motuo ya yetu e de ama ho eno no megidi se empenfo atena sopam obetu ho na monso ahafo bedi akona sa ball ya hwe TV so ewo that after quickly for me call St. Michael Senior High School one koko in the Eastern region. St. Michael Hey, Erade, Ghana mobo. Erade, Ghana mobo. My empenifua a dream or my home. My empenifua a yenny or no, you know, mabedin quaint na war president to above for momo. And penfua Ghana, one dream, Ghana, what tete, Ghana, Okwadana, Ghana, who swing you won't swing. Ya bre and impenifua and you may home. Ya bread pesamin kuminyam penifo ya bread penifo asem you adwen fin adwen kankan brownia ase na mamen kwa me ho so sam penifo de wade ya bread sam penifo no school ya o hero TV so e friend St. Michael Senior High School e wa poe mantem mampani da John ajekum kufo abreso e na e two high school ho anamo. From 2008, bepem na yenwie. Yenwie school no. From 2008. 2008 ebesi ne school no yenwie. That after quickly mama picture na nkura ne ti eduase esuade no. St. Michael Senior High School. Mama picture nkura no eti eduase esuade no. Na me kire arefo ade bi mampani dada akofo abreso si yensi school pharmacy school yi yensi school dan yo pharmacy school yi yentimi ensi school no en ye jense na akunko hon ama ne ukopia school no a akwala ntitinua sesei en esuade edua sesei edi so for the two ano adisuafo ana to osan ana kyerɛkyerɛ ni tinanim meanwhile aban ni sika kwɔhye school a yesim wo abanya ba Professor John Vasatamis na me fa ni crazy wabakɔ John Dramani Mahama wabakɔ na nado danko akufo na te Ghana abanya kɛse so ya monfrɛ wo St. Michael Senior High School na so titinya se esuade but man penda da akufo ehye project ase se nim se school no eni ekade school ni baabi akola betena se esuade yesim omo abanya ba abankɔ eso bi agya no no ɛna nkora ti duase adai from 2008 and a former president Kufo e share sa project na se o that asema video ni biem near school no baby a president Kufo esi amna pepe akọ 2008 o ye ka abro ye wo Ghana mpanifo bi etimu tiremu a mu mpanta mate ase Ghana ma de ba ko ma mpanifo aba ni project e yese one so baba na se project no e ho sikasem nyina ya awode a minister bie no opeso obepushi because we say opushi ade no benya di wo ho ye mpanifo na nyom to amamu no ne omo dwi na meka cho no ne ama project bebre aye abandoned eno no because minister buy no oh na say school ya awode awie sika bia ho bia ekọ ete de me nkọ kakra ho asem biem me wa bia me kakra sika nkọ akọ admi anya adwuma ni nyina se minister be fua so biem se yen sanfa sika nkogum na ba bia awode contract de ko onya bi ni de onye ana me abaning project bebre and now no ye konfanoche maternity block ewie che ya band ye se ye mbungu and awra wo someone na wom ye say ne ye to ne ye bo say hey abaya ya de o abaya de yawu abaya boye krono abani timoden and the Ghana for ye bo maternity block a whole story building ye put in nyina ese pejal foforo eye de CSC kasa na mpanifo ma na ka cho say skanu afo na benwinwin ebi na no TV so no yes school way back 2008 and now no Ghanas yes enkwada da ba bia se be janan ebia headmaster ne kasate as what kind o se school dan na suo na ya abandon no o surge fu Dr. Kwame Nkrumah ne CEO
ene wanwie abai ko from about 60 years ago. Eti se ye nya pani bi amna makonya so anwo me kan kire se ampa Ghana for wo Japade say ma me first kan ko hyem ye tibi anwe ne preko ye nya pani bi ana Ghana pani for to da bi abro ne adwembone adwemfi wo mtimusa adai wo so na muso Ghana niska adem ko IMF for mom binti wo ko do IMF dobri manimu a o mama mbi na na mko na mso mama mu a ka sebie nyina betena se adwe ma ne ho me nya yam se ka mo obi amoye bosia biem. We have more than enough resources to develop our country. Se kama ko sisi akwa mo obi amoye bosia biem. Sikedi na doso dodo. Sikedi organa no adoso too much. And $3 billion ye man pani ese bi se akwada wo panfo anim. And that $3 billion, your man penny say akwada. O share me penny and say gunachi. Because one can say yeah, you first come no. $3 billion you, $3 billion in tea. Si amoyan kase ye bre ye. Ni anya se esimesi na start ye, wa ma contract awie, me ba me nyaska ni bi ni, etimi ntwa so dia, o man ne bebo. O man no e bebo, agye ye nyina ye nsem. Adwempone ne doso dodo. Pesemin kominya no too much. Pesemin kominya no too much. Debia me ka se say. And na ye ka say MPP na power. Who ye MPP na se bibi call wronga. This is the time where you can call for change. This is the time where you qualify say you correct adina call wrong no. Because our party ni power who can ye mfi. So we party any power who can omo fi omo metimi aboa me correct the wrongs no the supporters sympathizers of the new patriotic party talk monkasa mona mkasa mampani betie mampani ti opposition for asem sao Ghana mampani for no one tie opposition for asem sa one fanya he because so opposition there one man at the papa bi on the bebu o man no eti mu na mo be man pe no mo kasa kire no ano se ye nyina yesoro da jam na finance minister be kan say I am sikai by May ending no se ensaka se ensaka ye boto o se nyina yam hyehye yen amamu bone sikadie basa pesemim kuminya ena dia bedwe ba bi adwi o man akanya ko pon hira ye sei ye wo gold ye wo timber ye wo diamond ye wo boxer ye odi ne ani nyame hu ye mobo non share den okay o man nwie peyo emfa me yo so man ye di pensemu etwaso